syo turukata hamizi mbonu nanita kerio ko kurisharasharamu kandi ubundi ushanga amhuru umuntu yasigaze ikijiko kandi twabe tukoresa mu collectively kandi productively tubagane byaragamo tubagana shares ekeri message nguruko rwa president konkeri zoba ntwenda twetegereze enkoragana ya government na nabo abagujakanisa omungora demokurasiya tuyine government enaremu nyiri mbombezi tuyine abagujakanisa ompatizi nka FDC ompatizi nka NUP ompatizi nka DP na UPC nari abantu abari independent omuntekateka yabo konkeberebi akenda kushoti abantu bahondana munonga na government nari na government ne hondana nabantu abatakugicerezamo haro butesigana haro butahurizana ushanga nabantu batakwenda kubugana president ushanga umuntu nayo wana to kubugana president nyotinga kikoraga ushoti n'ikintu cyo bujunanza ijo murebere embozi iyo mwami Eric Mwesigwa wabanze kugira ngo abibi kwenda bakamukwata bamwokeza pasi amabere gombiri ubwo kana bigambira mu banupu ayinena cyaguranye hahwero bice umwami n'umwe yazamuga nkuruza amahe mbuya ayino mugamirizo amahe Felix College yajyata banupu bakamandagaze miliyoni 5 kuba yanje kuzimpa nanye nacomu nabanaka kunka no banyukize ter government so obutesigana okwikingirana kwa hikari ye umumberejo ninki kitukubantu fa nkabari mu politics twena nkantwantore kabantu muhanda nguturiye amazima then what happens studios nino mwami omugenyi wizoba no mwami Karhanga Nelson ubwo ni chief whip kuruga district ya Shema abwa NRM nino mwami Alinito Godfrey ni kada wa movement museni mureba takwetaga kwanjura kwa mani nino mwami amunuro barema n'umuntu wa FDC kuruga Rwampara na hateka ba district tuyino mwami kakuri Yasini ari akakiko kapaka wa district yakazo kandi media activist wa NRM Nelson abantu bahenda misyo musekenzi nk'ibiri 3 abantu mwena abageza kwesha heju kutuninga Sky TV tubakira kandi mbakurusya omu activity zone ningebireho omusande 2 ezenyumaho kandi mbakurusya neri zoba lya Katonda abo kubari harumwe ibintu byingi kandi mbahiga kugira ngo ebituru umuntu zakuganiraho eshaheji nebikwata ahariwe aharinyowe na nihanga ryitu mbweno kugira ngo mutakarugaho kandi mbendeza okureba kurungi obare omwami Nelson program yegere naha Road 5 chenda na mwenda katonyeza mushanju fama kurwa mutawuni rushere DJ Kanyamanuwe ayino mu gukuranga DJ yakwikaho program igikurabira Road 5 amo n'abantu bahenda musyo obare munonga omutebekana so program basebona banyabo abarebe n'abahuruza ba Sky TV okomusibire kurungi amazina yisuguma mu rubarema enzaro ya Karamurana Ngoma Kabura Town Council Rwampara East Constituency Rwampara District omuhagizi kandi omwebembezo mu kibina kya FDC kandi wari mu kisogo nshashona mu panelist bataye bitu kamnyano wanjye kuyagamba mbera yeri zoba umwami Mutabazi ari arizo yatere kikangabwa umwana we yanaza kuzayishomera inzura ya Kampala yamusharaho tiyaza ishomero konkana yafunira shelter bahembere sigiro munzu incident ari umwana gwe yagumiza mu yaburo mwiso yafu so may the soul of the deceased rest in eternal peace. So I think burial will be tomorrow in Masha. Okay. Kandi
nka panelist mutabitu mutabaza no manyugo ngo arimo wa team MK so team MK ni mkwatu mwa ferwa activist mutayewiti ya ferwa so bari yaho nankachi braho yi then bari urbini masha tomorrow kandi nshemerewe n'aba batungire mu weekend nshemerewe nshashya n'abanyarwanda bona actually abahangariro mu myaka 3 na mushange plus ya NRM yo kunyunyutu niwe akushanga member wa parliament amon wazaganira akuza kwa dressing gathering ero no mwebembezi wihanga konka nibiye efirete bagwete wale mno yasina abantu bahenda musoro wabare umutekano sa program Boaz nanye kantu ari mu shogu kuramutsa abantu bari yaheroko abatiriho TV zanyu amazina ndakakuri yaseni ko tumwahorera ndi media activist wa NRM kandi ndi member wa public accounts committee Kazo district nanye ninshasha nabo abakuba barabura mu mbere tarmenji ombeye ebiturumu kandi naba binembere nunji batine bizwe bwashikirire nabo nishabarahanga baguma borobize embere banguhire kandi nishaba bari yaheroko ngo muteho TV zanyu tuhane bitekateko tugumize mutombe cihanga ry'u Uganda nsasira mwame ali mutabazi because no mwe umbuto abanzeganya nabo program y'igiko kwakono bijuko abantu gode bahena musyo je kubanza bahungurifu naktwara mu shogo gukora mutsera kandi no kusima uko utaye Sky TV natangira panelist bagenzi banje abakutireba Sky TV n'abaramutse n'abaturiya Radio 5 n'abaramutse amazina nira kandi yarane itogodi kandi kada wa NRM abanyicyuhura baramutse ko mutana guca mu ngo abanyakashongi abanyabiyana n'abanyangwe mutitijya amatu mutitijya mwisho hanetikate ko tondukiye hagati y'igana mu bare mu bodi kutakwiheruka comment kamwe hakushaba kwa president message ya president ne basika kugira ngo abantu bareke kubaganisa mu itaka turukorese hamwe nka family uri mukuru wawe ni PhD wene mumna wawe akamari cyamushanju ndijo navuga boda wene mnyanya ko nashwerwa karamoja ico kikakora kitumukora kwawe n'ikintu cy'umubati kikakora kita kuko president mwetegerize yero no nakutireba Sky TV cyo kubanza cyabiona message nasho tumwa wa mukuru w'ihanga bishikire ko mukuru w'ihanga aho ko mukuru w'ihanga cyo cyabagande kiba kitagwire kuko kibasa kwaburwamo sikiri kubasika mukuru w'ihanga aize kutana hapa chena hanga abo kuba numanye na Bible mukina abere bakari bazabaho umuntu ko kurwomunda nuje no mwuga gwawe ubwo tumwe hamba ko kuteremo so ko munsi buri umwe nakorekera hanze cyaje ikiyamuhangirira naha icyo kugira ngo umuntu mwakora mugume umutaka rumwe icyo kubanza ni mutakshansa mutuma icya kabiri mutakshansa yoga icya kashatu n'ibiconco iby'amatungo tubukuje kushana so tumukabasa kutura hamwe ngo mukozi itakiyemo wachetegeza ondijo atari mpeze cyo kureba hito turi abarizo ubucyuhura tumukubasa kubona mu itaka umwementi makumyabiri ondije n'indi ibiri narumije niga hati nkibaje mwese mu umuntu bari mu nda ubugabe bw'itaka y'abazeri bane icyo kumesa mu wenti 10 nda kushansa no wenti igana umkushera indita kene icyo kumesa nza ko teza Boaz ni spices n'instamu kunda na retigana hati nza ko magana bituziko za mu itakene icyo wategereza so icyo tucyukwija kubasika icya kabiri
bantu no kuturantu tutero umuranga tuguteze ibikurira ni kimanyage ngo president Museveni ari hakusha abantu ko mujye muri ndio usari nzire Toyota na banyanya ngo bari mitakawa ngo bari mtoka bagana hatu nduguka neza mu matabagani. I love that. Ko tinur huwele wajye tegereza sari aryo akamihoka abasigaye barumuna kubatake bakora message ya president ringu itakeri ya ryumugurusi mutarabagana sama iwe risize hinte zawe ubwo risize mbuzi ubwo ate horotoje mubagane yaragamo kora leguri itakeri ya waroje tizo kiro ko rugurara rubazo kongerere nyine rwabasijiri mureke kabagana n'umuntu akabara akapacho manyo kateze cyo kureba abatsiyamure bazihoho turi batarabagani bakukwesa kandi bakurutura mbona nubo rabona matakaganda hene obere guru bazanshuri baza aha akwa salimsari turi mu mfamu kunkabona bafutura mukeje gode turukwendera president nagera nko kuyashomisa abantu bareke kufuruka barise echa letire batunga biha mwesente bayimbe kama juma no bashomesa abana message kegumere rukumubona nkagana mukagara kubashomesa naneje niko kushangwe gumere konka abaragezeho ebijuma tubasa kubere myaka 20 no misho tikikwiza kubasa step neriye kubanza tikikwiza kubasa bashaka kujya ngo nko kujya na corrance kura nkati twacanga bakahimbize biragire ebukakare ebiragire bugumire kugira ngo baba kwata mutarisita kabako iryo government capacity giye wajye tugeze konka wohiro kugira ngo batatukom wewe baya wewe nse iki kiragyo kitiko kurema ageze iki Nelson, how did you understand the president like owanyishemo kikakora kita mukuru w'Eishengyero ryitu ni kwebazo murundo gundi wo ku nyeta kandi okantaya isa agumuramugo abarumuntu batureba nyewende Karuhanga Nelson urugashema kandi n'inyenyampara mukuru w'Eishengyero president abire natuhereka ibintu nkabishatu mu speech yeye icyo kubanza no manyatu turigere mu stage emwe twazo mu stage ya kabiri stage ya kabiri ejo tugeta middle income middle income hat tuwachi koresa fuka abo kinga tabaronka godo kwari munaganga omucyaro tubariyo konka icyo cyankai omubyaro owabona wazo wa ombagoda ari yarwanyangwe nujya kushanga harimo godi na n'umukiku hatita karyabari yawo ratabaganisibwemo njibasa kwikirizwa ningo gendo za district abo kubato mu districts amingi hizeremo tractors ekizireseremo no kugira ngo tuziyambe ahameremo kuko banoreba uwo runotambura mu myanya emyingi ushanga ka ebitoki intoki zirigiremo ebyora hati tugira ngo tubyihe Kamwenge na Kamwenge turi umuntu wirukangira kimwe n'abagamba za Kagadi na Kakumiro ahabwo kuba imyanya yabyakubene bihingwaho tero azikigiretire cyo no kugira ngo itwe abazarirwe omukezo kutukuzire nshara kwitaka kandi akiza kurukusharako haturubuza hatukiza kurubuza hagumaho ziturkweta fragments obutaka bwo bwagumaho kanga kuyamba awakasigaza kabura umugasho so noreba hati government omwe inamo ebintu bibiri hinziremo kugira ngo amataka gutwine omuyanga byitu tugatungire ibyapa kutukeza gatungire ibyapa kandi nimbasa kugenda ni hejuru se nkwate iki cyapa nimbasa kukitwara omu bank ntunge mwese abo kuba bingi esente zito n'umuntu koresa tizito hate zo sente nubasa kuzihayo ugendo hiring a tractor ugiteke n'amajita
eyongere aha value y'itaka avuga ko kuhinga habaho umuserumahango wabyaramo ibihingwa hati kimanyisa ngo ibihingwa byaba byinshi hata aho nuhita ukwizirana no kurwanisa enjarege yituyine so ekitezo cya president kiri practical in review nyowe to me ekitenso ekya president kiri practical konka bwo kugira ngo bwiremeye butari bwingi kugira ngo akigambeho yakihereza kandi hati kiri ahabwa aberembezi buri mwanya gwo no gubarumu kukiretera abantu kandi cya kabiri ikinani nyenda controlling aho kake noreba hategesha kutukushoma nkati Salim Sare takwija kuza wakabuta konkita keri yabo roho we president nicyo cyabenaye kugira ngo ibintu basakuga uguritaka ndugurerwa ampara nankagenda rugure kapeka konkari yitaka eri turukweta eria mwene rya family rugume habwaki kapeka uno nuhara kuguze nicyo neza kubuza kapeka abo no wakapeka behavinga ko wa mutaguza yitakarisha icyo nuhara kuguze hata kintu muri nkwereka ati twayejonesa example ya bari yababuze twayejonesa example yababuze Salim Sare yabuzere na Elson yabuzere na Amoni yabuzere ahabu kubecho cyakabireho konka kukibireho bari yabantu abaguruze kapeka bahendera bagiro matawuni aguzita karyishe ahubwo kubatakumanya okuba rutunze agenda gurapiki ninga zo murojo mutawuni esenta zirya zikeza kwa icyo cyorebire abantu aba bari kugenda umuntu ari kuyeguza ngo bagende bamuhosiye bamuhereze sente amon president yaza kusimya kanka 10 ako yeje message ningejuka akajigambo kabare around 2013 2014 imyaka 10 kiteka cyo cyakashenshire abantu bengi abo nche abantu president ndahaba ese abanyankore bine kigambo cyo kudura atu adura ngode nani karuhanga akano bagambire abanyankore bine kigambo cyo kudura basebe nabanyaba barebe nabahurikiriza ba Sky TV na Radio 5 era tunatera amabahurikiriza ekizibu kitu nk'abanya Uganda tukwenda kuronda information kandi tuyagwaju kacheho akunkumanya ancestral land ya shere she uwo mwami kulisiro wa kasisi ariyo gombora ya chikasa niwe yabahira waba ne chikasa then yaho amusika gutabaka bari y'abanywana umugenzi may his soul rest in eternal peace. By the time oshitenesa umwami Museveni akwashuminga office kinana na mukaga eje nshongani nkuru yazomanyankore n'ubwo tukuberwaje akaba apart from that ancestral land nalisita keri ya rushere nabo kubata akati ne chihango abacuru hatina kwasa kuyeho ijo point make hwiri kinana na mukaga Austin Soma Museveni kwiyayenzire enumi yo kubagira abasirikare yabuze gavumenti ranki ya Kisozi yabuze ati nimfuna yente enumi yabuze the then IGG tuzindana Austin Soma mi Augustine Ruzindana my mentor my elder Munyantunga Marham yambye zum procurement you bid like others ni uhayane n'abandi kora abasinge no mu gitwari
era nicyo yakoze by then listen by then a key public a key government farm government ranch yes shortly munyana wanje kudura yagikereza government farm nkaza kinana mu ndakenda yarabo process zezine zarabire bidding ako atacendaga kuza ku bidding wa god akaba yamukiza mani so na government ranch hati yaba project M7 icyo tukine buhamye aho dakine buhamye nangwa yataona hati kankongera nakanda ko bakumanya ko kwita ngo tukine buhamye yataho no binga ebyaro bikukamunana to make the Chisozo ranch a personal home. Matu ni ichara cha Computer Misuse Act so whatever. Reka kutanga kanga hatu wambuza njona kutandikira ngambira ngo no kudura abanyarwanda batini. Because I imagine in a proti yitaka at our levels is a sha inabana bawo bashatu. Besides rules of nature, man is a moving object. Sentence number. To catch muyo man umuntu. To catch muyo. He's ever on the move. The Bantu migration is ngoni the was there. I mean, abo ba Nelson of Mayaje. None na urayata nkakumbiha ngo ngubagiro middle class income. Now. Business ya to yourself wanya bakuzikosa nabange kandi bazikosa senkai. Amataka bagaguza abana bako basomeza bargana university babura nemero so shobora abanyarwanda to me president cyahabwiri urira sena niyo kumariana ndakwenda kuyomba gozaho munonga harari yecho I've always told you hata nakanga kenshi kugambira bako ubundi kota kuchura gice natandika nacho I lost confidence on bigamba byo kitini somo amye M7 2021 oba yetorori hangari yona akushaba last term of office hanyuma y'imyaka 2 plus akiriyo mugwebembezi nakisaba nakitudurira Ugandans we must deal with our stupidity to change all this saga na no kutudurira mwebare mnonga Yasin wanyumeje na ejenjiri yashyikireyo abantu itakari ya family kurukoresa hamwe especially abo ujo numwamwe n'abakazi bakunda kubaganisa mu family how shall we achieve that itakari ya muzeyo butaguzaho tura on how wewe then eventually tukumor uruguzitaka araba naguze biwo wewe Boaz which thing sir His Excellency the President abantu binjye nibija kuturaho kumwetegereza nomanya President Museveni nyondi y'umunyankore kandi ngunda munonga fumu munonga hati President Museveni obwiro bwinshi kwabana agamba wabo time nyetegereza ari kuzahareho no basa kuturaho kumwetegereza narishi no basa kugumota mwetegerize mpaka ateshe kitubyo tugamba hwaha ninde abandi benda kucindura kucitokundi nibenda sari musarazi kutura wa Museveni nibenda nzire bamureba mu compound ya Museveni nibenda bamureba bariya konka His Excellency the President echabire namanyisa nibenda Toyota Eishengyero nibenda furukeyo der hatwara abe nagamba bintu bo yahewe cyo kureberaho atunore bona kubanyiturira aha okuturiya kashoze kabo der abanyarwanda babone kwetegereza ngo cyari kugamba ni konka His Excellency the President cyabe namanyisa message nyonje kwasirije munonga nangwa tinje kwasire hati ntubire ninje manyi President Museveni ariyo nata omujinya omunsinganto kwihamisho aha kutunda properties eshanjirwaho ezatirweho bishebo ezo tatutukire hariyo nabata message muronde byanyu His Excellency the President abandi bija kuturaho kumwetegereza na munonga waba warwire ndwareje yo kusimura yegojegereze nomanya kusimura umuntu yegojegereze hati nobwe usimura urwire barumura gwakitanga gamba takora god ninde bakamera
bari abari mu kamera niwe niyo nindeba but I'm facing the camera. So, thank you. nata mu mujinya umunsi nganto ngamisho bagihe aha properties zishanjirweho baze kupaka sezabo umuriye nimbasa kwecho kurebera. I have my uncle akafa nishabango rahanga mu zo musingi konka kabaye nejo mpango munonga umwaka gwara ku murwenda 99 akabaye neje yabiri mu mabati nkamaganabi ubwiro akayi hati neri mpango akayi nabakazi babiri kuyafire enjojo yagiraga bakazi be na nabana konka abana guguma mu kintu cyo republic buryo mwe yaba focus kora munonga kurwo mu njojo ngwaze kombeke yahangari harwo mu njojo rweteri nawo kwateri enjo ya bosi enjo ka bosi enjo bariyome enjo kijunu chango tino jine ho capacity no tahe kijiko tiza kujishanga kitaraho utahariye humo tiza kujishanga ngo yajihireho so buryo mwe ya focusinga haco kugira ngo akayombe kata owe yakarga niyo message ya tuza tucetoreraho munonga heri yamanyana kanaza gurita kariyoha ukwara atagurize nta ubwo nafurikira nkahi by the way cyo kufuruka na jonye ndashikiriya rinjira air okufuruka tukufunda kuitaka umuntu tarhora furikire ngo yafuruka bwo kufunda nahafunda umutwe gwawe umutwe gwo kukweza kufunda hatoreba ngo ahora hafunze. So you agree with me, we must do. Let me give you an example. Noza kushanga umuntu ayinaha amayirina hayineho hikibiri hayine mwente 20 konka naje muri amate gakucizo waburemezi oyine mayiro yitaka nongera ngo gwakafurwa kwangusye mwanya na no kwangusye kurisa. So his excellency the president yitwaba tumwetegerize kandi nshaba ngo mwami God na no mwami Amoni dongere kumwetegereza mwaba mutakubasa kutambuza message cage muri yabinazi bihangiri mwine baba takubasa kutambuza message yo kugira ngo abana bihamisha God na Amoni nubundi biri ngamba atanubwa message ya president nubona ahurira baje varugarazinga baje korete nabinazi bihanga wabo tarikuba kuba binazi wabo tarikuba mu mwabi wabo tarakubasa kushomesa abana bargira ha university ukaboreka ngo kutunda poropata yo washangire ho nikibi yahonere urukushomo rya ha university kabura kutundwa hato yine kujiya hamisho ukaza kupakasa ukagura poropata niyo bere message ya president. Fair enough. Sky TV irakari abantu program yitu ni Eishengyero. Sky TV nshango hano yarugutorwa Maklista Road mu town yambarara kandi tuganira enshono nkuru mu ihanga buri wa gatanu mu studio zino mwami Aranito Godfrey nyine mwami Karhanga Nelson nyine Rubarema Amon hamwe na Kakuru Yasine na nyane Boaz wa Mongore God twagamba government hamwe n'abagucyakanisa uko bakoragana abako kanisa government tubahiri izina cyo mukorera kwawe nabahabuzi nabazugu nabahekera ntubatwariza tuta ka government kwakuburiye mu opposition ukanze bakutwarize batyo yabare mnonga Boaz nabakorera Sky TV nawe kize Radio 5 icyo kwaza cyabiona abari mu opposition ito bari mu government ntubatwariza tuta nibatabura nari ntabari bakabinazi bitu icyo kwaza cyabiona twashira mu bwembezi I think nije katika mu musonga ezarafite no kwigura mwisho nije cyo mwame Amoni cyagana ubu sisa president yabuze niyo kubaga zindani ngo baze korabo procurement umwe n'umutenda yo kutunga enemage kurabo muhana yo kushabana cyo kwijuza hari aside ngaha that family agafite cyo kubanza bashimiko baruguza hati yagaraka batirikira ngo mukatare mbenda babuze icyo kikamwigura mushayibuze gavumenti y'indwanirire y'imyaka yona zindari numbuza nguze kushabete enemy mazima gavumenti yanjye
nyine kashitamye aha nenda akashupa kamezi hari mu fridge kunka nojya ngo bazaze kushaba house garosa manya baze ku leta mukaza kusayiningire nenda akashupa kamezi mu fridge ze kujyaji baze kanyu beto ngo umukanyoka obo kibanyineka bajitegeze so ibintu ngebi byatanga kutarabura turi kwijoro muri bimbizi byagumangije tureba and twamanya ngo ibintu byagumza n'ibiti nza kushanga tutakiri bebezi tutakiri bushobozi so twataho ubona twatunga ubwembezi twarona no kuturabukumi icyo cyo tukakima staringa munonga ohirona nobwo ukakuriya sino kugira ngo turiya bene zibihanga tokurwa kwibya amataka ga gavumenti ukirwa kwibita rino katanga kuhuriza abandi ngate umugati so yasini ito twatstara bene zibihanga n'urundi mu bihanga now enkumi kutoka constitution chene letano enkumi na kumwe twashaba tamu ya muheru ya retire muna bamwe bagenda tugenda mu message okutanga ku kutera mu bituri okutekerezana n'itwe abarmu ba Dr. Kizabesije mugisha muntu ba amanyamushiga n'abandi bone so twajya ngo hati tukakoresa bwenge ki kano shoti abantu baza kwate nama yitu kandi tubikiza ngo namwe tugitene na hamuhero wanye tugeze so amahe twagabo twagatira yacuba isente zihanga zitujya hacuba na constitution ibintu bukoze sota icyo kubanza cyabibona abantu nubanza education system oya abantu okubata mu engiri yo kwekozesa wanye tugeze obashomesa engiri yo kubagabura yishwe government kugabura millions 28 kubata muri byo indikateka ngo tuje kuhebya tuje kubagabura tuje kubahereza endo wanye tugeze tuza kuhereza tuza kushomesa zo mwana tuza kuteremo nazo mu ibwara tuza gukorera nguto umwana finally umuntu ubungu siringa atanka kutentebuka nko kushanga hati enkoze biziri nyingi nawe icya kabiri okura ku education system icya kabiri bitogwe abantu abokwena makaro nubo korera ibyo bityo deje mbaba takukireba kandi bakireba bati hate sinde neza hano tuzikoze umushahara y'akaru ozireta tutere t-shirt byashingiye ku 2015 ugabura umuntu akapapara ko mu n'icyo cya sabuni wanye tegereza usinga kano ugamba nguto ko kuje kugikora imyaka 10 wanye tegereza ugambira kwaza kumushomesa zo mwana ezi yaba naza kusevinga azakina zijyaki aziri umwana bikidandika eshaha yo kumuriza umwana umwana mutsirika ari mu bona bakoni wanye tegereza so hate agent ekateka kiretera opposition n'umuntu opposition gatandika eriyaho muramu konka yije yanafiwa umutezi w'akaruro utashobora iyo nketa kena fi government ito twagaba twanafi y'abantu hata opposition yije nentekateka nungi kushomesa abantu no kuboreka konka yashanga twabumbatire wagitegereje twabateye imikumiriye ngara so akwaja ngo bakomerenga akugura umuntu babasenda kankaka kuko kufita mumzo mukuguma ukagitsuka kiteke kuguma retorera aho kwinga ekamera nerira stero nerira stero aho ngo ukibaneza ugenda ukugura kwa so twabona abanyuganda twabakoma twabata aho tubakomentere twabata kiteka kitu wagitegereje so opposition iri ashanga uburemezi abanyengana 2005 tubastoruguru ko muhinja kagwa apana kandi kokoza ko nankara bakwatera ushuba benaga hari ibishubi bimene cyitwa tukomentana wagitegereze buriya hata ko ibishubi bimene cyane kebibi
igiya sente z'imyuga abanyetegereza ryo shimye muri cyo batabuka kujya twikanga ize ibintu reba bakazanire dore nibabahe umutwaro nibabahe kumita nuzinga ngo bobe nibaza kutunga sente za bushaka niyo sente za bushiwe hasi opposition tinde kuja abo kuba babaza kushomesa ubu Nelson Godi angeri yagamba niyo kutura munari Chifupa in a different way. Bueno. Noreba kuba turi umwihangeri. Nyenda ngutu abantu gambana n'abantu barimo abatwurira Radio 5. N'abantu batureba Sky TV. N'abana butwasiga umucyaro. N'abutwasiga umutawuni. Abaswikinga abantu batureba. Ikintu record ekitari kwija kuruga umutu gw'abana mwe twaza ha tukabiha nyincha kare nikija kuguma kwija ukachihayo abo kubacherekeria omubibuli ngo abano yetisa kandi yetisizana no go washobesize mwe njiza kwanchetaga banywano banje bamwe kwijagaruka ha TV na radio bakagamba ngo tukabiha ubihurire bishobeye aha bukuba Kwa biya bashimwe mu TV attractor. Muza Nelson no manyara mo no nakunda kunteganisa no murara munacu mutoko nacu bukuba na rwampare yarmu hamu tractor za yusangirizo munsi Zikutamira gombishozi konga muhereze zabure nguto zahinga muhereze Nelson kataye mukayagana Nelson you are on katukurete nimpami yangu amoni ya kigambaje ngo we cyamuteganise ni ubu umukuru president Museveni ubu yashaka ruru 2020 ngo akajya mutakuza kugaruka ukiremeka we ukakanisa kweye kuri ahari cyo cyoke cyo kumanyisa ngo ibindi byone biri muri bikorwa mu government arahape nabyo yajate cyo cyo kunteganisa umwami God wabano bakamura no muri correcting ejo akati ngo biye ndiya hiriwe no it is on record chiko wachigamba ngo akagamba ngo 2021 Anderson riko dakachigamba tukona kandi nimpami yangu elizoba twarya ubu twarya omukasheshe nuje kugarukuri it depends omukasheshe mwimuka buta ekiwatandika ekiwo muno okora wacheza mano ombintu ebi president Museveni waza kumwetegereza noteko kubanza ukashoma obutabo bwe munonga ninga yabarimo nagamba ukarebuka ngo watwara ubwire bwinshi ukamwetegereza hati opposition elieta ahabwaki NRM ito takugendera munonga kuwagamba iva kutabura mwishatu umuntu yari munahabura umuntu ngo ayeyosiye na pasi ashabe sente bazo mu human rights umuntu mwihangwe bakaba kwata mu kamera akagenda keyosiye na pasi atabasirikare bantugunyere bakimutambuka hari akija umuntu akazo umutwe akagira ati nyowe kandaganisa miliyoni 50 tubazibira hati obinaje kwija kwaburata ecya kabiri hati goda munagamba aha byakapekana ngai turukwereka mu mindset tuteko kugicenjinga ekiresire ko kuburemeremo niki itaka eri twinemu ko kuzarugura district twinemu abo turukweta extension workers harimo ba agriculture harimo ba production harimo bona abakubire n'bayamba kugenda bakahika umucyaro bakayamba konka kuba kwikamo na nabana bo kugira mu nature yabo ko kweza kohereza makerere aguma Kampala ayohereza tiro ko muguzitaka ninga bakija hata mukasheshe twaba twine ko mushango aharishema aho mukazi ahagenzera akakwata abana
bakagenda bakaterisha bakamurunda ngo itakorubaganise hati wabana uhikakuza kuterasho mwita akabarubaganise kandi sho niwe yarukorire njiba njimanyisa ngo tuyino buzu hati bacheza kuguzita keryo bakazo mutawe kuba kweza kuko mutawuni bafika mwabo nubo batakwenda gukora nubo barikwenda kuza omunjo omwe umwazo akakwata umuhoro akaza amahanda tukongera akaza mu bwisi akaza mu kigo cyose so mwenu ndetse no umugufu ko oyo ukubiri bwashesha yes ene madara mbendezi uko mu kutwariza opposition kandi abari mu opposition babatwarize batyo would you be comfortable hati mu Uganda ikintu muni kugambira nashemererwa no mwana gode okuyachereka opposition mu Uganda na amono bwariya tari opposition ahubwo kubecha tari opposition washanga umuntu no hakanisa umuntu takanisa issues system then ikibaje manyisa mu niyotori opposition so it opposition ntujitwarizaje ahubwo kuba ni cyo kushangira nyowe na amoni tushitamya hatuija tusheka ntuganira tebiri byira obwa DP na UPC owa UPC kuyabira ta omukaju owa DP akatataho nicyo cyuwabira noreba na nomu dini akabaho separation icyo tukikureditingira NRM government ahabwo kuba ibintu biro amoni abara mnonga omutebekana sa program abogondo mugisha banore abanya-Uganda fact no kunshemeza wiro w'ingene banshemeza kandi n'umwana wanje Nelson twavugana n'umunyadini n'umurundi wo mwihanga area ya Uganda in fact to be specific Archbishop Lambert. There is nothing bad. Nari basewe n'abanyabutaro kintu yawe. Kuguza umutwe gwawe. Because you go against your mind, you go against your conscience, you go against your muri buri kimwe cyona nobody ori in rango nobody yo muntaro no mutwe gwawe. So I have seen my friends laboring a lot. Kongera kubiha abanya-Uganda bayikana kweta abakubahabura no kubahugura umuntu bo bangize bihanga bwana Nelson wanje ni mpaka ni somuntu education system ni mayimu agishangire ni mayimu agisa ahinkureba parliament bakuleta iteka juba national cultural center nankana na UNEB bakugira ngo elevesta memyaketa emaremi yaketana bakustama kunga batakutaho kugira ngo uwo watunga principal passes ibiri ninga uwo abasa kuza university ugendo shome kunkasigayo ecyo wagwire aza bo bakacikoreraho bo bakushoma bakababwitirana na maxi kuza kusa aggregate nanka maxi mukaga points mukaga zo kutwara university kore wakora goma ukakora ibiri baze UNEB zikubikira umwako gwakorataho ekongerere kubikira mpako itize mukaga za certificate bakwa certificate yawo za kushoma mwebali abana bitu mubisiri ukintu ryo mushomesa and what I loved about Pela teachers omushomesa omurungi bwana Mongoli omushomesa omurungi wori omushomesa wabo kumakinga mutabano wawe ninga mara wawe you take what is right and cross what is wrong period. That's a good teacher. And there was teachers able to mwihangana educationist ntureba mukuleta system eyi mutaplaningire I've always said it natikanga kenkigambo omwana uri omusine yakanogo mwaka yatunga chance mbinka bakoze last year omutwaro n'inkumitano na bishatu nshanjo na mwenda akabura certificate nagaruka omusine ya 1 in the name of new curriculum. Nature na tuwagira ngo it's long, the curriculum would have catered for them bili tuwahakane some 7. N'abanya-Uganda beshongeze kuruma abanya-Uganda nk'abanya-Uganda munyana wanje nimprari yakwesimise hati mune murwo rukuto rw'ukurga kabo yo kuzabugonji numufuna tractor zo kuza kuhingira abantu
urukuto n'ebitabarwera ryawo n'ogoma hambiro rugamubaza baza no musauna ubakotasha ishatu waikaye mwene cyoka ngo zo musauna chifu wipu eyakuruga tigwino rukuto n'ibihambira nke by'amateri izo karatita zo kutugambira nibahaba kuzubasa amazita g'50 na 10 n'50 na 2 ga diesel muzaga hinso orirekwe utkani kanze ko na pekta mpingisa amazita g'50 na 2 liters 200 yukana nizimo kutufuringa munonga real guys no mwebereremo ihangane ryitutwena I used to love this statement kan weberekera kugikora bwana Karuhanga ngwihanganiza kubaho twine na titine NRM Uganda will stay akabigamba Uganda will stay mwina eturo giti kumugambura akabigamba umunyanga Uganda neza kubaho bwireki wewe buryo obure butakuriya bundi wewe butakuriya bundi Uganda neza kubaho turuho ninga taroho twine ninga tino mwami M7 no guys igenda tiyawo heri izuba we need a better Uganda twine issues zirezi kuturuma we see people abantu bariyo mukuzana no muzananka umabati gabakaramo cy'abakurara kubi ngutwagamba twakanisa M7 hasinkora mbikejo ninde nitureba homosexuality bill baremiraho mu parliament ekiriyo mukatemba nayo tukacengire bagitero mukakiko ka ligo whatever akachiko ka ligo so bwato chikwata ko kamara bwireki hata ka homosexuality akakumara yanga niko kakuza kubanza kaza kwetorora yobo kuziguriye umunyamahuri umuto gikwata ko tukabiri bunda kigana kaka mustame mare so abanya Uganda bakutureba nabakuturikiriza basebona abanyaho umurangane konka government tugaruke twetere ombifuba byita government yabakwasirije ngo opposition tugaruke aho niyo cyane uza kwendanje tugaruke twetere ombifuba byitu tuteka ihanga itwe nk'abanya Uganda tubuzo mitima yitu ntwendi ihanga ki kandi tewagurufuna tuta government hene yebari yabe kugira ngo twasirije tukazo mukaruka 2021 iwe ura as a fact major town centers tino wa opposition wagire batatirwe tiya gas major town centers including Mbara bari nimanya TV Sky TV ne manyika Mbara to the extent muna opposition obutureta Western side engineer Muriat tukarwana na police kuri yakakoba mushonda so kutaho muri Mbara tukagitahamu on a border. Is it what you deserve? Is it what we want in an election? Eyatwira abantu mukibira bakita abantu bakacross kuzo mukaruru do or die. So abanya Uganda nkabanya Uganda. Na opposition we get opposition. Take an example. As I wind up I come here. We have been having a serious debate na members of parliament. Kugira ngo even in the parliament Hejentebe ya leader of the opposition bajihinduri bajete the leader of the minority in parliament konka ahabwa abanywani bitu babeyendeza babekunda bahati nibenda basise bakwiri mu opposition bichato bujengo opposition what is to resist the other one is in national resistance movement. What do you resist? Okay, thank you. Yasin. Yes. Enkoragana hagati ya government n'abaguhakanisa. Enkoragana igene kwacisha n'iki demokurasiya yitu. Wewe wari mutekano sa program. Nashimirwa munonga ahabwo ko bahana banywani bajaba. Nomanyi wabanonda kwasaje opposition members. Iyo babuza have opposition. Hata itu atandikira hana mampurikirizeje carefully. Nechibuzo chandikira ha screen. Wawurodicha. Nikigumana kitambura. Konka wahikaha murumo gwabo ogutura gubaremero kora. Ogubashemiye ko bano bakora. Konka kuwagubuza bareta karicuramu, bareta homosexuality bill n'ibindi n'amabati bareta amabati
konko muramwa gwenyine nangwa wageza aho guma no bagarraho muramwa no buze kwatagana no muramwa gutoro konka cyayanga hatkanza hamuna mugo wamuza government enkoragana yitu no opposition erieta ninga sho opposition ne habura ninga ne yebuza har government enkoragana yitu niyo kuza kubanza nayo enkoragana yitu no opposition wenda kujetegereza je banzo zo mu government omunda nutukora no opposition je kandi na constitution yihanga negarke hereza opposition obwawe burukumara bukujiciriza kuba nekoragana na government age kandi kagiza no munda munonga for example leader of opposition oya nagambo tayine chatine tina government chetara kumuhereza gukora imirimo ye ero kwata haruwe n'abanyayuganda bandi konka ibamisinjiro muramwa ninkai umurimo gwa leader of opposition on parliament nango takashira na hamurimo gwe no buciko gwa mano mu parliament like kosase no buheading aba opposition konka opposition mwago take engage chance umanye go kufaha public aho boko babine kubantu babuza accountability government na nibu kwata ha public ya financial yo kubane yendo ngo n'umuntu mu opposition konko mwago guzaho hatu wamona akagurugaho kare we yatamwa president ahabwe kigambo kimwe kumbiha ngo nanda ku rugamba rwa president akagumamo hatu we ku rugobwe ibindi byona byakabergaho takwenda kumanya kubuza amashomero gatereza ubwe bisheche twashitereza ahora yagaruko mashomero nagamba karicira mu hatu wagitongana gashima no kwabura manya ushobye ni kugambira no that's contradiction kugambira aho kubeno habura service delivery iwe kigenderwa cyo kikaje kujya government yana nagambire ngo uri ohandike uyuki so what still education wagarake ngundi habura njaburo you listen omwanya go kubuza service tamweji kurge 2010 na gumwe kusenku 2016 government ahakeremirwe katwakumentu ndangwetereza echo no bacirgaho bo barwana na his excellence the president ngomuntu bargaha services wareba ebye bine committees ezikwedingwa obukiko bwa parliament ezikwedingwa opposition no parliament omurimo gwazo mukuru no kureba ngo zitahiriza government munonga ncyo ko yaruma kira kubahereza no bukiko buhango bw'uburuhoko bushomankuziye bindi nebyo bine kubona bafaye munonga kureba ngo eze sente government ezikoriseta kwera abezikorise kubi tukakora ki ito composition yijo bakareta no batuma bamuca minister mu government ya his excellence abantu babo bakomirwe bariyo mbehome hamwe mishango yibakoze konka kuba barwandeho kubabiho mbehome ngo hati imwe murire na government imwe mwecicire na government mwarye sente bare kuri abantu bitu oco bareko muchome nkandi government wajireba so opposition nyoni ngira ngo opposition ya Uganda eyine kubanza kwetereza ikamanya yonka yo eceyine kubane ekora niki abo kuba yonka warebo kurwanaga no kweyine mu opposition hatu no buhabuza ubwonko bukurwa yo kwijo mu government no basobota yambi hangi konka nyoni ngira ngo government omunkora ya demokurasiya no mbiragiro nekoraga naje no opposition wade tinkwicirezana n'ikintu cyo kwarasinga political parties no kwa arresting abantu mbihenda biragiro echo nturi ninjijumirira konka apart from that through the law and the governance ntukoraga naje no opposition kandi echo njeyo leta aho some clarification and information to taking a break obchiko basebona banyabobona obukasa kakuru yasagambaho ne paka na wajeta public accounts committee bajeta kosase bajeta local government and the state enterprises kandi zo nzibemberwa isitunze bemberwa opposition but of recent turebere this 11th parliament ekuza ku adopting reports without even discussing them
kugira ngo barabe leta report kakuri biyagambe byakazo ari nito atabitera mwe to cyakajya tapana tikazo kikakiriyo ninge kikashitariyo and that kuripose so niko kwa ko mwana actually bible yone kigambaje kuhembe taroka gishangira ikiyo shwari detara neta kuza kuyamba ecu wajikora so kakuru kuzativa keyeza okay akeyeza tutire bwo buciko bwa functional hurira bukuza bwo munanka bu discussing bwareta report bagira byemu burabyamo bwareta report bagira byemu burabyamo because twitereza n'abakutoreba n'abakutoritereza nka report yo mwana hitaba debate mpango mu parliament nyesigeze shaka ri Uganda tine mwanya obare mnonga Sky TV irakari abantu turi mu program yitu Eishengyero ntujukitera na Radio 5 ari cyane na mwenda kataniza umushanje fama DJ Kanyama nwa kukikora kandi ntuganira enkoragana ya government hamwe n'abakujihakana se enkoragana yegine manyisa cha demokurasiya yitu kandi abo opposition umuntu mugomba gukora okucekinga government mu studio zimwe mbere to Godfrey umwamika Ruhanga Nelson amunoro barema amana kakuru yasini nanye mutekano sa program reka twumure mukake tugareke tuongere kwetegereza enshongeji Sky TV irakari abantu ekigunda cha Sky TV ebiro mushanju byo kwakana eryabere Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberyabere yanga imihanda yona eryabayorekerire University in Mbarara haryaba harabeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala okutaha muno mutwaro gumwe gonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kake emitwaro 5 yonka yaba nsitahamo kutandikana shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyi representers bona ba Sky TV okaganira nabo live and clear ebiro mushanju byo kwakana Good Friday bikushanjori po okwenda kumanya bikukiraho teresime ya 0 mushanju mushanjina nshanju 5 nina shanju nina nango tere ya 0 mushanju 0 emwe 9 2 8 2 4 turebere enshonga za rukundo aharubajuro mwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe habiremo butikirizana haba muno tabanko mumaka turebere ngwebi nibiretwa mu obutesugana okushanga tinde vunanizwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi ya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezomchiro sakwantu kusiyaho amabaraka g'abantu harimo enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platforms zona Sky TV UG official Sky TV irakari abantu otaferwa programu y'omukozi buli rwakana shaisha tunechweka kwika inane chweka zo mchiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'emukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru kukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari abantu
lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza Sero akatano shaha munana shayikumizo mwabazi no tukwantuta omudi ya chamushana akushaba keshongoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamana wo celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kuruga shamunana shayikumizo mwabazi yo hanuya aha Sky TV iraka ry'abantu is the boy king Kadena Cubs baby bam 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 bam. buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mu kiro otaferwa program omuhingi n'umulisa aha Sky TV kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopana ryabo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka Sky TV iraka ry'abantu. Sky TV iraka ry'abantu. Ekigunda cha Sky TV ebiro mushanju byo kwakana eryabe Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberya beri yanga emihanda yona eryabe yorekerire University in Mbarara haryaba harobe shongozi bamani bona kurwa mu Western n'abandi bamani kurwa muri Kampala okutaha muno mutwaro gumwe gonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kake emitwaro 5 yonka yaba nsitahamo kutandikana shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV okaganira nabo live and clear ebiro mushanju byo kwakana Good Friday bikushanjori po okwenda kumanya bikiraho teresime ya 0 mushanju mushanjina nshanju 5 nina shanju nina nango tere ya 0 mushanju 0 emwe 92 82 43 Sky TV iraka ry'abantu. Sky TV iraka ry'abantu program yitu ni Eishengyero hano ya Sky TV nshangwa rugutorwa Maklista Road umurembo wambarara konka program yitu biteraho na Radio 5 ndi Boaz wa Mongoli mutebe kanisa kandi mu studios nyine umwamera ni to Godfrey nyine umwami Karanga Nelson nyine umwami Amanuro Barema hamwe na Kakuri Yasini maybe obunda bakunda kumanya parties Godi ogu nenaremo Nelson nenaremo wajire nayo ajwe na yero ino bujuzi Amanuro Barema FBC neza nibona ibo t-shirt ya nyamugano tumani tambrana ebuzumu brand ambassador yes umwami Kakuri Yasini no yenaremo ikibagire biremo mbo bakumanya God I love that akwara umuntu bakwagira ikintu ukajya tuba we nafuna mu kukiritwe sini God ikinanya nda kwitegereza Kakuru kuyanagambe yagira ngo taro nshonga ya mani iyi government yakozere opposition kugeremesa ko rimwe mu yayo then abonye opposition ombi ya letariyo abonye opposition rebe ka umunonga twatu inakaruka president konka ntebe za MP za bacha pastor bamagombora na district na bakansara LC1 opposition etaro ekikugiriye kikageremesa kusheshera kwikagura niki because aba ekigombe kusheshera cya ikagura undi abantu kubimukana naco nuko government nuko hinduka nari ikigombe cyo kikasinga intebe naho jango twakwese impande mingi cyo kubanza cyabibona ubwo kubanza niteka of course government ikayitwa abantu baburisho so umbantu baburisho
ntumanya mwana higari umuntu wa bijo uw'umucyaro ntumukwata munonga ntumukwata ki nicyo kureba twesa structures n'ubu tuje mu gavumenti tukakwesa ubukiko bwa RCC na kibuno hata umuntu ushanga twino ubukiko ubwaroko gavumenti n'ubwa movement twagakatwahimuza iteka iriya public management act iyo kugira ngo batumwe rundana mu njyara batanu mushimye kubona umuvuzi bumwe mukora ki wanyitegereza ekitakosa kwikiza opposition ikagira ki eketa because ntitina ngo tatahira abantu bitu baburijo kana abantu baburijo iri habo mu town abantu bo mu town bona rubavuga no mu town bari urujwanje biyo mwana abaye n'ikizu cy'ikiko cy'umurodi nyiramto wanyitegereza so nawabata n'umuro okubija nko kuza korara konko umuntu wabuje kubashamiye ahacyaro ukamuyisengira ukitanga n'ugenda kagambiro umunyabuzari uje umunyabuzari kagambiro ndije ukakora structures wanyitegereza icyo n'ikizu cy'ukwerekana kandi ntoko that twagabo twine bwuzitu ntubura hakaru n'amaheganyo twine amaheganyo tukaye baragita now mwisho muri yabanga itutire ba Museveni karara wanyitegereza yes stuba Uganda Museveni nabera umwanya and is the project himself the project nikakasho mu kwaba nabugamba ngo na brunga company ya Museveni that ibyo yampoze na Museveni n'ushiti za Museveni now twina mahegito amahago tugakosa umugongo mu karuru turagaruka n'ibibiri nuko ndagarebana n'umugana kandi ndoramo iyo ko bategereza gazo uniform ko buje kucye tokija garebe konka ombona ko karuru umusi umuntu wenda bari musekare wa mjezo now turagaruka kumibiri na mukaga ku Dr. Besigye ko yasinye bivuga ngo tinyefuza obiyaga kibimwe mu iso akabugamba yatabukira yayatenama abanyitara bugambira utwente biyetenga muno kasha kana kwatwikira gihugu ako n'ubundi mwabe na heading y'izo department abaganda bajyango bato mwami na rumanya mu rwanda so hata na ngende harugamba byo abujya taragira umugota kaho bujurizi obviously yabe nabo yetenga kasha kana serving no but which court even kato asubira kotuzo konka kana serving mukamawo wanyitegereza akakiri yacoki akakiri yacoki kandi yakwereze ibiragiro bya mukamawo akata kamanye kuja byata bakubuja kwende ako tukaje ni ko yazabiyana kubyacendera umunda akwaza kuza mu mwiruma and finally namaze atanga kwata kuragaye so hati so mukafunza opposition kwa nini ngoreka uringerona tutakashyira enkoragana tukabafunza tutakuza kugira ngo bagonda wanyitegereza tukaborobi banyuma yo gukora ibyo impande bomba kimanga bakorora ibintu bakimara ikiba kukimenyera niki hati kubashanye batakubasa ku nabatsinga mu karuru mbando wanyitegereza kurabira umuyaga mu radio na television zino mpapuro z'amakuru na bukimwe no mu karuru mu campaign ngaje tukizombara urutu butwara tubwegariza ko tuba twina mahegito wanyitegereza hata bamuntu wabana fiya bavamana so mu Uganda abanyarwanda bahurikirizo bambenda kugira amaso bahurikiza government bahurikiza opposition in the message yako tubakagishwere kugira ngo kwekushwere wanyitegereza hati itwe batsitamira batsinzira wanyitegereza konkati twebwe kubeko mu cyo babarebere baterebere nushwere yitwe konga kutabijya ngo babasinzire aho kureba kikarenga kikasinda nyuma yo kunywa ganura ukigareza ugasinda none gabana bwo bakunya gabana bwo gahendera sate y'ukugana abantu kutereze kubahirize kutwetegereza hati twasharaho twatanga kubiye kumo
yes ntube komo chuba tuba chitwende ntube komo now opposition kwerebere mutwine amahe because ntubatsinga tukatwara beraheza tuguma mu ntebe tukubaha budget tukubaha state house tukubaha byo kubanza baguma bazerera umwanya uyitegereza so hate ekiba kushobora wajya ngo shati umushira katagereze kugenda government ya ina y'ukayina kayatire mese hati tukoreki nubu bukiko bukorera ubu apaka nujuka handshake katuntu nuwabe narebe ko munyabwenge akafunda akatamburesho ngo ya handshake yagigeraho kweje kwebya na hedera mu state house ente ije wewe ndashobora tegoje akashota bamushwamize bapfa very good so yashanga akareba amazi ate katuntu ngo atserje president Museveni kubuko yakuzigabira ntabwo yazete n'inje nate nyine azigabakora ki wanyitije so hata abantu kuba opposition kuyari mu kwihamuririza yashitama na yaza abo ukiko twabwatega umuntu kuba ndukwenderesho nganje umuntu kuba ari akakiko yamare mutire cyo kuzakora hati tubatabona boko nyabiki okuri nkakakuriye sinakimana naona rali akakiko kakuri kapaka akakurondora sente yotoko nemugambire Nelson aha strategic level engaye naremu numutina bateza bakaru numutina computers banyu opposition numutina baye mukuru w'Eishengyero ihangeri eriturumu nihanga erukuratara ebiragiro naho icyo kubanza tuyine engenderwaho yihanga eyiturkweta constitution ubu yakorwa na nabamwe abari mu opposition bakaba bari actually bakaba kiri in useful barukwetegereza je munonga bagikora kandi na nubundi obuturkwenda kugira akahindukamo ndwebuza abantu icyo kwereka ngo government eyitwine ne yabantu ahubwo kuba nitutu y'abantu that's number 1 yeah icya kabiri watembo mu rusozi nobutagire kureba urusozi nobutagenzire kugira ngo urusozi rukurebe kureka nuza yogire kureba ki urusozi hati ko kubano kuratera ikintu wakuratera nkapate ukashanga itine kiri mune kutuza omisho ne kwereka no kushanga no baryana hati NRM nupate eyine yiturkweta ideology eyine byeru kuratera na uromuntu yagambaho ahanguto buri every district mu Uganda eyine echoma cyo gukora mu rukuto case in point borekere amone buri district in road unity are you sure borekere nkwereke nyondo muni nkwereke kintu cyo practical kandi shaheje nayo niza kwebaza abantu bakasana sabu kaunde hatu batkurire baramuntu barebana na Neji TV Sky TV na Radio 5 nekikai abantu abakasana itwe kari nyuwe karida nkaba mu baraizi nagamba nabo nabagira ngo hati omuru burunju bwanse yituru kugamba tuine tractor ya district kato raising amajuta to raising amajuta omuru burunju bwansi twakora kilometers 3 out of how many kilometers 3 nizo ziri omugombo rejo abo kwa hota unikanso aliza ata unikanso kandi hakuna nini ya government yeje yaruna gamba kandi ryo mu work plan hati ekina nyenda kubatangaza n'ikimwe government kwimukizoba hati ekagira nkumuragira ngo urwo ruguto rwenda gukorwa mukareba rumwe byina
rwara utari ya work plan tekubasa kwimukegesha ikagireta ikarukora ahubwo bemwe biturukora tuyine funding agencies tutunge sente ushaka zaraga nko mu World Bank ninga ka road fund eri kuzakora uruguto nkoro so hade iki kintu iki nkiretwa okugira ngo kutukwika twaba turi aha TV nitwenda kusanga insigombi konka twenda kwereka abantu ekitushemere ko leaders twaba turi agamagiza gutura umuntu wejunesa twaheza kugateka mu bantu tukabereka icyo bashemerere gukora kandi amono yaza omwawe yabira yesimbere hati wamubuza kurwo batera karuru no basa kushanga atakagaruka yoga hazanwa abantu abamuterera karuru abashemerere kusiyaho akabereke ukora neya hata ko niko kutukwenda ukabura government kuba arayo barwa abantu abereke tuyine President Museveni ayinabo kumahabura abutukwenda presidential advisors abakora retired tuyine abari abo kumuadvisinga aha bya security tuyine aba industry tuyine abenguto tuyine na nebi yarumuna herese ukaherese na population emu ubabira vice president wa Uganda Dr. Special oba ibireze bizuba kandi akaziba nkaye norema niki kubagambira omwebe nzokugumara tugambe bintu nyencha kare kubara mpuzo umuntu kandi yaza hariya nabo bamujagira kandi atabankwataraje atakabura cyo mbwire kuyo cyo kumenya ukimanya na amoni ukimanya ukimanya no munaji tine cyo ahuri cyabuzure umofisiye ara vice president and minister of education no kwereka Dr. Special bwambra no babyabo no byabuze no nakatiwe timpa na advisor kandi nyencha kare kuturize twaba turi aha corruption twaba turi yamara ngo corruption hati turi aha koragana yitu government nabo kugihabura barumunu bakora umurimo gwabo wotire kandi abatagukora n'abaye turuge okuyimuka tukazaha tukatera urwari kureka tu advising government eshemerire gukora ki ingeceta kuzire n'iki turukenderana nakubuze cyubuzo ndi NRM n'umutina abaye n'umutina abanyuganda n'umutina opposition planning emiko n'umukora n'umwana mureba threat nene rugankai threat heri no rukutera karuru ahubwo kuba nimbasa kucwere fumweki tuyine urushenye tuyine byo kurya na no wabirya omuriyejo system urushenye nkuno wari important urukutera president akaruru noha ninge ni ahubwo kuba bayanga kutera akaruru president takuza kuzayo ahubwo opposition already twajimanye amon icyo kwabara government kikabaremo no kantani kiracogo kiyagamba koma okurwana no kwangana no kantani kira last point ye ebigambo byanjye byana nabitandaka no kudura Nelson yagaragaye adu abakasana bakaha Nelson na no kitene somwa Museveni nakaruru wabahire cha bagaraka bamana umusoro yabiyoza burungi bwanse yagaraka yabasitamisa yabiyoneza burungi bwanse amajita garita yo kumitano neza na bibi in fact abanyarwanda bakutura n'abaturikiriza ejo sawa za petrol station fuel yo consume tractors ya diesel eriye kusingana ya petrol akasente on top of the on top ya abantu sentes bakutamu ezizi tweta emishoro yitu tukine nabebembezo mu ihanga bakwenda kwijana kacha kumine katwara konka abo tibazigubi ihanga kureka muraja ngo hapana mukozire nshobe nowe yabo muzigubi ihanga tu nani mprana nandeba mwana wanje Nelson yagamba munonga constitution ni nachi ya nobunde nachi bankutandaka kantware noza kunyikiriza umutebekana sawa program mpiso kushasha aha family
yo mu babiri ari constitutional court judge Kenneth Kakuru mugenzi Kenneth Kakuru otwire kurgomagara genseji andaba tureba n'abakuturekerezana mu kimangu we Kenneth Kakuru akaba ari instrumental ombure bwatojikwata ko buna baramyano wanje yakotinga ngambira abanyigana ngo framers ba constitution abiyaye bembeza bakaba kureba gate valves abakutu abyinamizi nobuna hatkandurira abatagino ko mbyaro abakunywa gibide babinamizi gina kuba kweta gate valve koko binamizi gishuraga ikahiga akoma mboni gabura ko yongera kugira ngo gate valve ya closing so parliament and constitution yitekere mu gate valves ibiri tukumanya ngo mu Uganda wena okuyara bo mu karuru bulinjero yona yaika itamuzibiri zawo na rekura ondijo mu Uganda yebembere 2025 banywane bitu bagikwata bagitere ndo miliyoni 5 buri member wa parliament bagiye hamu ejo kubanza yemya eyako eyatamuzibiri turuka 2017 ejo yaresere omugenzi Kakuru kuba voko njuka kubuza members ba parliament ngo bwe mwende ndije myaka ebiri muze kwega kuri sebije iko ne humo mu parliament no kumanya ebikubo bya Kampala akari meya ya the last gate valve ya tamle ya age limit kugira ngo mu Uganda we na myaka 55 y'ubukuru ale kuro bwebembezi azena we bamusa nabandi bamusaving basebona abanyabayita kugambira constitution yitu tineki ebyo bakabihamu konkabo tibakwenda gamba ngo banywane bita bari nangwa barugire bakabura kwicazana government ngo gomuzi bakabagutireho ngo kuteka mezo gate valves zibiri zo ku enhancing democracy echo ni batimamisho ubaragamba ngo bakora constitution nkushembari yecho cha constitution tukaje tongoza 1995 hata 2023 nkomi yakabona basebona abanyabo on research tukozere amendments omu chapters nkaganitano konkenezo zona nkaganitano zikwasirem articles tiziri muki tizikuyamba munyayigando wahasi kure kazi nabuzi kuyamba ubuyare chief wipu bamuhechi abe minister kani yara advisor kanengira ngo abahango kuba kubaba yamberwe is amendments abahango ba planningira abahanzi hati baba planningira uko kureba may his soul rest in eternal peace owabere minister wa security agambira abashaho amina abakachiko ka herese ka parliament ngo tubarashume nkai ngo batagenda batazarubowa kureba uzirwaro ry'abanya Uganda specialized hospital haze cyo busasi no mu budget yo go mwaka ministry neshaba 2.7 billion on top of the 3.1 kuzugitaho at 3.14 trillion izabireze kugwarubowa ngo baze ku monitoring emirimo ko kutambura ubwo neti zimbe staro stiri Adam kose so abanya Uganda tubihirwa mununga nani premier wajya kutugambira ngo tuyino businge nutambura nanka anitono gambo kacha social nanka media houses n'umutima yamwe na ngutunwe wisitiriso mu middle chachiza best no mshango ubuya amazire kusinga mu koti ubuya kwasire senteze akazitwara ahambeho yihanga iba kweta Uganda Broadcasting Services oba corporation LUBC kwiyamazire kusashura zona yarekere yaza kutandika ku running ngo burango ngo apana ngo batugizire sebo ngo burango bwa utaburunning niyo demokurasiya banyone bitu bakutera rumungaro amin ebyo burugate cyo I expected that question actually nantaka nandi kugira ngo nochibuza he akona ni mani cyo ateko kungambira mwene to chumugaraka to chumugaraka pori yambe ko ino gamba now no listen Korea TV ko ino gamba mweje na wachibuza ko chibuze je chigarukemo
umuramo waburiye enkoragana ya opposition na NRM wayitaba NRM bashatu wayita opposition nijyo yungane betari enkoragana iko ejo mbagana ne bayagira ati akwiwe muri baturiye mbiteka te uri new akatkar kazo hati yabe biteka akatkar ewe kibuzo cyazo wajya muri biteka te gutumira timu yo mpira umuntu bateka kubikumino kandi bana bino babutare buyingana I'm not saying I'm not hibasebona abanyabakutureba mu studio abakorera Sky TV inubiya kuba Sky TV tiya leta buyinganisa wa opposition versus NRM iri mbwebembezi tekwetaga bindi opposition bakubiri abo opposition tubaronda babura abo opposition tubaronda babura baratwine mu ntebe ya NRM iyi opposition kuzuzubare basebona abanyabakuturikireza orukuhendera amone aba bakugira ngo twinobise n'ingaterire nenda bizusa ukimeke n'atanikana cyo kubagambira ngo tugumye tujike twandike tufune references ukuma wenda cyenana na mukaga ebraro na mugabo bwo kubanza NRM kuzakurahira NRM kuzakurahira I mean NRM then kuzakurahira tine munye Uganda no mwa yajikorera program legal act number 1 legal notice legal notice number 1 of the then 1986 ikakorwa rebels ababire ba capturing actually they use the best word who had captured Kampala and the territorial area bire kuleta nebigambo tiftase ebigambo bikanga kanga mu Uganda kuyikura ngo the supreme nabamani nawabagambo ndo bakusenya gura ko bareze gutera ki amahigi hanga bagasingura so abanyaganda no kwijuka ngo abo bakakorecho in their own means tureke kwesima ngo tubalese yumyegana tine na holesire ki obubwe bimeze so the captivity it's my law kwegesa abanyaganda nkajya ngutugwa mu kugwezegera it's high time we deal with our stupidity to change our mindset tukatereza yangari yitu tukarazugarza amram fogona in my country babare amone Yasin okushota nargo kuza ati Boaz wabuze shibuza shibunde munonga konka kamaze ni yakantu kamwe twaba turi aha TV arohe kintu cyo kurenga umuntu yabiho mushana gukuru nari yabiha rwagwa bakari wabuze shibuza shibunde munonga aha bwenchi opposition atahika ground opposition itazaha ground migenatirio nyowe kibuza kwakwa hino wakigarukana icyo mushamu nje niyo naheruka nimba following abo bambuze cyo muvunanizwa kuzaha tukaza kubiha abanyaganda ngo kizibire opposition kuko mbyaro ngito tuyina mahegito ahito tuyina abasirikare bitu kandi imagine no cyakana abasirikare tubine konka ombyariyo wawe orebereyo banga habashitanye meetings zanyu zahabyaro bakuzibira meetings zo kugenda mwisho twaba tubya ha TV tishono kugira ngo umuntu ogambe shoraga moshori konka cyo wagamba cyo niki nakaruru namazima karuru nkibwa ngo kwa bamwe bose bagamba kandi namazima karuru kagira kata mureke Yasin nakaba bakakiba kumarede shika god akonekerezana na ndeka god kumarede shika 25 Yasin abahoyikirize so nje kirifena nawe kugarukamo nje kirifena umurekaga okay opposition ejeta kukahagurawo konkera kwendo bwebembezi
yabe kintu nkoreje kuko nagambira mu kubanza nenda kurira koye ico bwo bembeze ciciriki wale umuntu na complaining nazo mu kotu ngo asinjira karungu konko buhagize ubwo butakushara central region ya Uganda toine shamba nene C3 wa nupu ninga wa FDC mu western region ningo mu rutoro ningo muri ankore kigezi but you are expecting people kugira ngo bakuvoting abavoting pata yawe yo burundu umukesisi nupa heine speak naba majority of the councillors ko bagiye gutora ikiko ari ekeri insambia Dr. Eishengyero cyaguranye mukakora ki Dr. Eishengyero cyaguranye bakamba kushaba just nico nyenda nico nari mwaya nguruya isingiro to gutera ikiko atari n'abantu kampara ibine me nico nari ibine speak majority of members of parliament majority of division chairpersons. What did you do to enkorambi y'ebintu oricyo za no mu hoteli ukashaka kuri mu hoteli de kankugarishe muri wa model ibintu bye no kuburi kutambura to silent creating structures zitu ahabyaro kandi ene harimo mu western region erimo bahagize ubwinji ninka yaho wararebere president Museveni chairman wa party ha LC1 hayizire kuforminga structures iyo habwa kino teka ngo mukoro ngo hasebe konkaraguzere soda yibaranyu ibyaro byono bya Uganda ntwara mu mukaga tinko chimanya 2015 mutwara mu mukaga bakayisenza uri cyane tinko chimanya nyo ariyo no basako no chimanya konkanye iwe cyo kumanya nyeshi sakumanya ngo sentence jour emitwara na mukaga kaneza buri cyaro 2015 kandi bakajya muneza kugura soda nanye tunazakanisa nuzirga pande no yasini uriwa NRM no ijuka obutatunga hagbelas ba NRM ahante ba elusion chairperson tukabara kutera karuru then tukiza kutera karuru 2018 abantu bakaba yironga karo flag bearer gine eventually independence mingi bakarabamo. You should remember that. Boaz, I know and I remember but what I'm telling you mtara na mkaga sharekane gukora ki nyoti nye najigabire iwaja mu president 7 takuza LC1 mtara na mkaga kana rwa chairman abantu bakabaja mu president 7 atugurire soda. That was the language and politically gore wasindika center nguko tayizera Boaz Mwisho opposition yajire creating structures zayo ekija n'imtorera y'ikumi ngweze mutwari 10 sinishirwa muri yati hagire umwana umukora akakintu ka LC1 muzinyo mwamizi tukagira ngo apana tukazanga tukajya ngo bazigarize amano boshi bikiri no reka nikizira jawo obutferwa ogogo uyabira giro mbigere omwami nkuye kazo wabo cyane nikase kitabu rukinge keine urukuto rutine nanka rutine rutindo wisost million nkaga zo kombe ko rukuto ruthuruje no muntu koza kari munywano wa Arthur owitini sa omwami katugunda Samuel Reverend wabire chairman wa Kiruhura I quote tulia kuzika nkuye akaja tikafuye FDC kwize kombeka orutindo omu first district nanchiriya atwarete kasi amone nho so ate izo yoko cha wawe ngina cha information ni wa bane sende zikaze information ni wa leta kashimwa heze but chance Nelson kachi icyo kubanza aha bwaci Besigye na Cyagurani babazibi kuza kushaba bakaba takuza kushaba ekaba eri meeting hati kwa kubaho meeting bakamba kushaba hati Cyagurani na Besigye n'abantu turi kujya ngo na high profile bine ekitino so mu government ekintu cyo n'ikiri kubasa kubabaho baba yo mwanya baba tine security so hawezi mukwata bakuza kuchikora mukwata Echo kwita amone gomza akwatu yana tugarikira yasino yana kuchera abuka ndumuni nkongera yasinde nakabuliza so ati kubasha bire omukwandika tubasha ba security
kandi kuba leta security kugitekaho kugira ngo babakume bubungaba ba leta kuki akavuyo ngo tubashimiye ko babaruho abona bandega hati ikintu cyona kucyagire out of hand so ukichwari ishara za emeri atogwa Boaz yasine uruhendera Boaz nukwendera kashi nukwendera shaza y'ababazana no uyu musiye mukono ku ndetera classification yandetera kuzika nyo kantara hakuzika n'ibyagandwa hakuzika nkantara so konkani we nyenda kugambira umwana wamoni uri umwana wanje kandi turi yaha twena ntwendi hangere tugendeze birungi tumukwija kutabwe bembezi omikono yanyu kubwiho mu rulingo pate mwaba mutakamanyiro bwe bembezi no baburonda bate to kubasa kunjira ngo iyo to yine muzugwona general muntu kuyagwesere bunanda kusimbe muzahanzo wa mjangu yo kagwa ngito ntumanye byanguto ntumanye kwekarakasa ntwenda defiance toyino ko kuza kwati hangeri yagire mu kutera abantu akaruru kurondo mwebemeze ukagira ngo umuntu naza kuguruka rwanya umuntu naza kurugamije no mukatongore haterere nupu haterere president Chaguranyi otaka crossinga gana yibanda kano umuremise crossinga kuzayi yo kuronda akaruru kubantu bacigambo mwe yagira ngo ngo hatu nore tubwire gwa karuru hati shiga structures no zikora mubwire gwa karuru yasine yo nubwo bajone batahamiza ubwoya yasine yo kandi ngino teka byo kujesha yasine nyanda kwetegereza atkuwazi kozere yasine nyanda kwetegereza twine kiragero ecyo kutegeka karuka president ecyo bakweta the Presidential Elections Act presidential and parliamentary elections I think she amended something omukyaragirecho cap 205 nibajyango umuntu arakwenda kwesima aba president abanza yubuza abanyayuganda cyagoranye ko yagiye kwebuza mukamwicereza akamwakiza ati yagasimba hariya ya consultingire bakamwicereza kwebuza muringo ki manya kwebuza nako kwine mitendere okwebuza no kwebuza okwebuza manya kwine mitendere kukuraturwa kandi ntu respect ngo umuntu orukahare urugo simba aba president nabana manya kukuratira constitution yihanga. Fair enough. Reka tushome messages ez'abantu abasindika then nza ku bantu garuka mu studios turukwendera ogometa Apollo tushemerirwe nowe coordinator wa crime preventers abwakiruhu Apollo tushemerirwe we yabibaza yanabareba hari umuntu yabuza n'umukozi wa local government cyuruhura konka bwo kutindira umurimo gwe tinza kutinda shoma izina ri konka yagira ngo karuhango gukanusho tukakora hamwe ubani nkayi inza kureka izina ri n'ikishana iki ubona muza kuba mwine memories either kamushomesaho because she's a girl of around 28 amone reka tushoma message z'abantu ubwo mbezo no kuturaho kwija mureke mukubara mukurira kari umushi ubwo mameta ni to answer ahagera FDC ari banda yes ajyanga no shoti yajyanga godogo wabana mu ngwatoro mu ngaro kamera kwata godi bagumukwato mu ngaro aha ajira ansere muningi ibanja na rashashura yajyanga no shot god TV takajimanyirire kaya basivo munonga kitari cya burijo aha konka ekikura ansere uno bori sivo yajya mukwato mu ngaro so imagine ku war violent ninjana yajya mukwato mu nda I love that now twine feedback y'abantu abandi abaturire hariho chairman wa NRM koroga umugombora ya Kenshonga umwamushabe yanatureba twakwebaza umwamushabe aha uguma meta tuwatere hizina konkano gamba rutino rwacwekere amamwita Miria no abyanamira kashonje nagera ngo Boaz wasibaje nakwakira nabo no studios nyoba god
kandi ni musima abo ku gamba mazima kandi cogabirwe bya hamwe miriya hande ni cogabirwe mbweno kutanamanya wenyine cogabirwe miri oro kusindika message shamwe amuna buncho nakakubamanya ogometa tunamasiko Kenneth ari jinja nta kuturebera najyangu good evening Sky TV nyenda kumanyisa ngo ngora district teine ruguto rwa Chorus kandi na district y'Imagogo iba speaker kurugamo tari yo Chorus Magogo naragankayi bo somewhere there in Eastern Uganda after Jonani wambara tu ikindi tena wajya mu government bushari ikindi tena cyenga ogometa Paulo barije ukorwa kazo najyangu Boaz nyinamucumenye ngo omuyihanga taramo opposition abukuba government yito yanaremu ekateka abanyarwanda mu huzyo rubyabusha icyo kwitera abanyarwanda bagenda nikiba batenzere abuku biho NRM so yasini NRM yabajyanwe nebihabi ubwo bamwita Dr. William ari mu Katongore akamijana kazo najyanwe Boaz mwe bare kushomesa abanyarwanda umuntu kuba umuhakanisa cyo kumanyisa ngo no muhekera nashemerwa umwamika kuri Yasini so Yasini abana bo wanyu patience tugume arakororo we bare patience najyanwe nashemerwa abari mu program nira mbwe ntati najyanwe barize God na Yasini messages ndenda tuzuhure aguma majyanwe ni team Jotham 16 mwebare banywana banje ba Sky TV najya mwebarize God kandi nasima mambyuthamo agwentu mukarese nyabushozi ubwo ibintu byibyo ndakubugamba yabugamba ona tutwaza kuhenderana tuzorwe muze si owandoragiye akabiro funda konka cha constitution yitu tekine makora kuba nekorera je no Museveni wenkana inaremo abo opposition de kuba yamba nabo echo tarabeho enkoragana yona iragire amagezi andi ningirangu ubu message twaza kore kobo twini messages nyinjaha we can't read all of them are here nwata huje muswar wetamu tinka katakuri yari kanungu nabandi mwena tukabasa kushoma zona tukaziheza reka tugaruka mu studio God dole twasede cheke mugarika mu kibuze iki umukureba kwawe opposition obwe tari mbyaro NRM yani planning anojyangu neyira rikirizibwe iki government egi icyo kubanza cyabibona nyenda kusima abantu abakutureba Sky TV abatsirika messages nimwe bare abatsima tinkujagamba amazina naro kubajogora kuba mwena muri mutureba kugamba bashongeshanza kunkwata mukari mwe bare munonga wabuzaho ntugarika kibuzo cya wabuzaho umwamika kuri Yasini baye ka kuri Yasini kusharongo ugezeho kugenda umuhanda w'ishiri tukugira ngo buri uko uri wa NRM tugume tudefendinge buri kintu cyone kijunzire buri kintu cyone kitashemeye kitashemeye abo kuba ahacakaruru akaboka atwirwe icyo no kigambo hono kijumira konka ibindi byo nano ndakomera umwebembezi kwabanenda kutungo bwembezi nari kwenda kuba umwebembezi mu ashemeza umuhano gwa kutora nabo cyo rekagumana ushisha NRM yitu now wambuza ikibuzo cya emitwara bari namukade zagire nkahe ILC1 by the way ILC1 structure ezabezeho zikari abantu mwenda 11 ayi bataha ubona kabo bano nicyamerisi ari mu roko government konkaga ba ari wa movement wanyitugeze hati ndibazagabeze emitwara bari namukaga bakakwata roko government bagito kwayo bagitangisa na n'urukiko rwa NRM
ubarigs kabacara keminyeto kugira ngo bakore abantu kubara bari kumwe bateze mutayimu zituba batabana bangahi otebona n'ubundi bukiko babarema babana nakibiyone ushanje enamba yahanguha so okota kuja kusiba abantu aho bakoso ubukiko bwono tinde besije 2026 power 10 haruna mbabazi ubone bamwe baretse government wajyambere na genoti nyifuze ejo combination yone ukana utiko kubateza iki kibarecho ko kutayire kandi kubasibya abo no banuka basinkira mwino tabagurire soda ururimi rworobe mumpora manje ko kuri akwebere bakora bushe dojyango kandi bitahiza tobanye Uganda kandi takutahiza kandi bitahiza baretse ejo plan wanye tugereza so nuko kutsindika emitwaro abanamukaga yo kusiba umuntu bamugurire soda ikakure yako hakana nguzini tubisagenda tarabe imvura mu gukora structure za LC1 ngora muri ground kashi yo mukambe kano tokumanya ngo ejefu byabanya ko no bano mukano no ejera narare ko biri ya muhanda kubetsi bikiri hajya iriya nanka maguja niye ko naje Tedera ikigambo cyangwa so enare munene tinaki enaremu ka tinaki yeri yo kutina of course enaremu tubiye abantu munonga ebishobora bitubiriza abantu natuje buri karuru no mamu nicishu hatesha heje kuko banoija ntutine ebishobora bitu bayine wo kugaruka mu kibuzo cyawe aha ko buri kandi nicishu n'umutwe ko no umurebe mu kishuba bawude no enaremu ekishari kikubaza kwizera nicishuba no gushoma nkuzi no yayi ebintu bibanze bakutireba no utagaba amazina baritegereza so hata kishuba kitu ntuba tumanza tubaza kuchenga numuhunga ikisinganyuma cyane ebitubihire byona byakiza abantu so twapekanga tukangabuzwe twabantu biheriyo nito turukwe byatkaga katwekangarana umushabe gashomo yajyango ugarikire bargomene mukandi umushabe gashomo kajya kandi gondo agarike yafuga kandi we yajyanye sente zanjye cyoro barari kigambo ngwatahize ubundi nanga hato mwino utahize aguma mweta obedi arakabare najya mu magugo narga buyende babare kutureba umunyakabare umwami Nelson tendere program Nelson ni tendere program okay bueno abantu batureba kandi abaturikize mwe bari munonga bwisha heji kurebeka ngo mwazaho kandi mwareba ibyo abantu ganiraho ebi president ebyaba muri kire n'ikintu kiri very important kandi tucyakire kandi tukiteko mu gukora kandi abataka tungire ibyapa aboko ibyapa ebyo burugombora bajire okurugira abantu abarumu mwakire program ejo kandi tugende nayo ubisha handi mugume aha TV yitweji abo kwa nimpami yangu niyo eri affordable kandi kwikabura hamwe hona kandi ile programs nyingi na radio 5 and mukama abangayidingireje mu weekend nonje aha umwami Twinela Urban Mukombozi nakora na Sky TV kandi nakora program yo buhanga nakora na radio 5 na Diamond Simere God nayo bari kunda John Moskenurwa kandi nawe ntusasira abantu basanga abukorwaho umamaringi samaringi yahumara sorry atwira rwire for some time yes sorry bambe abantu basanga twabasasira abukorwaho samaringi amon uzo cyumve nzire takoringi umurashike mu yasigara opposition ekakora cyo gume relevant at least no mwaka mutatu warapoa kungu kumaraga ndo agere ngo bene munju ese
abanyarwanda tuyinikiza bucuma thinking normally in an abnormal situation economy dilapidated economy stupid or whatever dilapidated no kurebera na ba ministers ati bakorwa ubutumu bakiba n'amabati nanyiza n'umwana na timu y'inijana yo kurwa kigezi ekuyomba ngibine minister umwe Daro abandi babiri bakwibira mu 13 wiba 200 urura that was a comment wiba 200 abandi bakwibira mu 10 so hata abantu bakora ikibibutuno intentionally nta bible ko bigambo mu Mika ya mushanjo bible nanka Mika 7 chapter 7 verse 2 and 3 abakutina ranga bawirumunsi nibakore kibibutuno omusana negujwa abategetse nibashabenguze n'abaramuzi but there is still hope for Ugandans kubagira ngo ebiye bibunda n'ebimotoka bitukureba harukoto bya police bakabikozesa rukumo Rwanda 9 kuturuganya mu Africa mu South Africa during apartheid days so hateze Uganda nyuma y'imyaka 20 plus tuchakozesa same used vehicles. Thank you. So ahi aba South Africa basize kuzova kaminga zirinse n'abanyarwanda tumikatwena tukaba open minded nga god mtupushinga the collapsing regime etkwatira mu captivity then terezia ngari yitu irrespective of the political parties or political personalities aboko abebyo our politicians are very dishonest. Thank you murale koroni rogwe yasinka message yango obutosho gumoyete god a spicing program ngo no kubahamba urameza ya TV umwami makuru Freddy umukozi wa Radio 5 bare kutureba ukorugarishe bakuru utenere program ndashike umudacikemwe nyanda kubanza kuya yakantu kamwe akagamo wa mgodi ito turi aha kudefendinga government kumka turi aha kushobora abanya-Uganda aha birongero government ekozire ne twakubire ntuyetenga ngo ekore tinko basa kuzana mu mgodi tukujya mu defendinga government kumka tukagira bishuba tinko basa kwimuka nkashemba godi yaheza kugira ngo ito yenari mutu inama hegito ngazibura opposition kufika amahene ara is not you and amahegesi yona US is US army agayiganize ara hatu kutubuzabuza gacheki mureke yasine henda hatu goda zire amon naguma namushongera konka tindukutina tugire discipline tindukutina ahabo kuba bakamara hamwe wire buringo yasi no kufunza hazi kandi abanyankore bine fungwa mizi tegebwa igazire gata ayigarabire so god we think umwe wunyanywe think umwe so yasine baza ogumana bakweta NRM kada urko mero kagira ngo itaba NRM gwitu y'abanyabushuba kashiye abanyabushuba no hagira baje tereka kushishize na ryo wakandi shigambo kada ne shigambo cyangu tereka kucucobsha nani mpendera hanshonga yawe opposition ikakora ki nubwo muramo mukuru gutwaturuho kuri ngo yagumira relevant ngo kuwagamba ubundi egumine ne hakana kurgaha personal issues tukaza national issues ekaza national issues na public neyenda issues of policy yes chonka kiti kure umuntu okaza services okabanuza wagamba then nekindi abantu wawachi burize god abantu ekibazibire opposition zibire kuzaground incho ryo no baguza ki nyo mukozi wa business ko kuzakora business hariho ibintu bibiri bikuru byo tarukwibwa location ahiwata business nekindi kikuru then na brand yo kuzakuha abantu yone so opposition n'abanya-Uganda ne baguza ki ekikuba haririza kureba ngo bajakire batandike cyane nari mbakire cyane umwami magezi wa magezi furniture korogarishere ngo no mushobozi w'ebitanda n'entebe nebindi magezi wa magezi furniture wabare okutureba twakwebaza
ninjira twabasa kuhangusya program y'iki kurenga aha ntwenda kwebaza umwami ni to Godfrey ntwenda kwebaza Karhanga Nelson ntwenda kwebaza Amoni Rubarema ntwenda kwebaza Kakuri Yasini ntwenda kwebaza technical team abantu banjira ntwenda kwebaza DJ Kanyama wata program y'iki Radio 5 tsako bantu garaka kongeraho ruwakata nisa bitari kwija n'abandi Boaz wa Mongolia abari bitu nyuma bo mutano ubanganise ibindi byona kama ainamani ebiti bitekateko bya TVG kureka neby'abantu buntu ebiti bitekateko bya TVG kureka neby'abantu buntu ebiti bitekateko bya TV